strana današnje politike. Kurti krije broj Albanaca na Kosovu i Metohiji. To je njihova centralna tema. Državni fakulteti gube brucoše, a privatni gomilaju indekse. To je tema na naslovnoj strani današnje politike kojom su se oni bavili. Naslovna strana Večernjih novosti: ukidanje dinara na Kosovu i Metohiji, lažna briga Kvinte za Srbe. O tome ćemo pričati. I takođe još jedna tema koja je aktuelna: Kostini roditelji danas pred sudom. Slučaj Ribnikar je tema svih tema i dalje u našoj zemlji. Naslovna strana današnjeg Blica imaju njihovu tradicionalnu listu 50 najmoćnijih u show biznisu. Takođe, bave se i Australian Openom. Novak će uzeti bar 2 Grand Slema u 2024. godini, predviđanja koja se tiču najboljeg svetskog tenisera. Naslovna strana današnjeg Kurira. Kurir otkriva: draguljari, muž Zorane Mihajlović prodaje dijamantski nakit. To je njihova centralna tema kojom se oni bave. Naslovna strana današnjeg Informera: raspada se tajkunska opozicija, kako piše Informer, pobiše se Đilasovci. Marinika Tepić optužila Savu Manojlovića da se tajno sastajao sa Vučićem i da je slagao da joj je stranački šef Dragan Đilas naredio da štrajkuje glađu. Imali smo i odgovor Save Manojlovića koji poručuje da mu ne pada na pamet da se raspravlja sa Marinikom Tepić. Teksas zapretio Bajdenu ratom, Amerika puca po šavovima, ocenjuje redakcija Informera da je trenutno ozbiljna kriza. Naslovna strana današnjeg Danasa: skok u budućnost nije realan bez većih investicija. Ovo je njihova centralna tema i njihova analiza. Naslovna strana današnjeg Srpskog telegrafa: knjiga otkrila nepoznate detalje, haške tajne Slobe i Mladića. Hrvat Ćorić, koji je osuđen zbog zločina u Bosni, bio prvi komšija Miloševiću. Takođe, ekskluzivno danas u Srpskom telegrafu otkrivaju da je dadilja Koste Kecmanovića rekla da je Kosta 6 meseci planirao masakr. Naslovna strana današnjih novina Alo: Đilasa baš briga za našu decu, sve je jasno. Ministarka Darija Kisić raskrinkala šefa opozicije, to piše Alo. Naslovna strana, odnosno teme koje smo mi izdvojili sa našeg portala K1 Info, dakle ovo je vest od juče popodne. Dakle, praktično danas počinje suđenje za masakr u školi. Roditelji dečaka u Obice na optuženičkoj klupi. Sud bi trebalo da odluči o predlogu tužilaštva da sa glavnog pretresa bude isključena javnost zbog zaštite interesa maloletnih lica. Još jedna tema koju smo izdvojili: građanski rat u Americi. Teksas objavio poziv za regrutaciju, a Sjedinjene države su zabeležile rekordne nivoe ilegalne migracije poslednjih meseci. I pričat ćemo o tome šta se dešava u Teksasu i šta se dešava u Americi. I ako ste gledali sinoć derbi, onda ste videli da je Zvezda posle žestoke borbe i drame pobedila Partizan u večitom derbiju. Pobedili su ekipe Partizana rezultatom 88-86 u 18. kolu ABA lige.